Salibonani bathandekayo. Sithalula sidumise inkosi esithe sihlanganisa njalo kusifundo sethu saleli iviki isifundo sesithathu. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo nginxosa engila ubana bahle baziveze labo. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Sisamukelana kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo wasivikela engozini zonke. Mina engikhulumayo Elder Amos Maforo. Siyabonga linjani babukeli labalaleli. Siyabonga ukuhlanganiswa nguNkulunkulu ezifundweni zakuqala kuleli kota ikakhulu kwesesithathu lamhlanje. Sengathi singabusiseka nxa sisizwa inkosi ikhulumisana lathi ngesifundo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana kusona lesi sifundo. Sinanzelela isipho sempilo lenjongo uNkulunkulu alayo ngathi. Sengathi singabusiseka ngelizwi siqinisele ekukholweni isilindi inkosi zifike. Asiceleni nike uNkulunkulu ukuthi asithongamele ngomoya oyingcwele. Sicimezeni sikhulekeni. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, sinxusa ubukhona bakho kuyona le indawo. Sicela ukuthi uthungamele sona lesi sifundo. Thina esisikhulumayo sithunganyelwe nguwe. Labazasizwa basibukele bakuzwe ukhulumisana labo ngamunye bese bephathiseke ehambeni lokukholwa. Siqinisele inkosi zifike ngoJesu siyabonga. Amen. Amen. Siyabonga Maforo, siyabonga Mhlanga, Ndlovu ukuhlanganela kulesi sifundo salamhlanje. Ikota leli bathandekayo ngalisiqinise ekunzimeni, ngalisiqinise ebuthakathakeni okuvivinywa loKristu. Kungenxa yani izinto ezibuhlungu zisehlela amaKristu. Isifundo esingena kuzo zonezi. Uba kungenxa yani into ezibuhlungu zisehlela njani amaKristu. Kambe uNkulunkulu ulakho ubona asithungamele umbathungamela abantu bakhe ezindaweni ezinzima. Kunjalo kambe singakwazi ukubona ukulunga kwenkosi siphakathi komlilo ovuthayo. Lamhlanje ke bathandekayo phezukwakho konke esifunda ngakho sikhangela isifundo esilesihloko esithi Ikheji lezinyoni. Ikheji lezinyoni. uPeter ngokuqala ngu1 verse ka sithi thokozani ngalokho lanxa okwesikhatshana liseza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka. Ikheji lezinyoni. Ngeke ngikhangele kuNdlovu lapha. Uzwisisani ngebala lithi ikheji lezinyoni? Ivesi ebalwayo lapha ithi ngakho ke thokozani. Thokozani. Yes. Kodwa ibisisikhumbuzo ukuthi ukuhlupheka kukhona okwesikhatshana nje. Ekuvezweni kwalesi sifundo le ndinyana yesifundo ngumfundisi lapho Mlilo ithi ikheji lani lezinyoni. Ikheji lezinyoni. Kuthi ukuthi esikufundayo lapha kule mgoqo ekhona nxa kuphaka kuthiwa ikheji kuthi ukuthi kule mgoqo ekhona evimbileyo engakuniki inkululeko enganiki lokho kuphakathi kwakho khona kwekheji inkululeko. Funa ngingahamba emaphandleni kulezibaya. Isibaya sinemgoqo ekhona ukwenza ukuthi izifuyo zingenzi njani zingaphumi. Njalo ekufuyeni izinyamazana silezilugu. Izilugu futhi ngokunye okunqabela ukuthi izinyamazana zinganjani zingaphumi. Kodwa ekufundeni kwethu kwesahluko sanamhlanje sizafunda sisebenzisa leli bala elithi ikheji. Ngoba ikheji iyalimitha ngesikhiwa, iyavimbela ukuthi lokho kuphakathi kungabi lenkululeko. Okay. uEllen White ku Ministry of Healing ku page 472 ukhuluma ngayo indaba le ekheji. Lo daba lwenyoni esekhejini. Uthi langa lithe ba. Ezinye izinyoni ziyacula. Yona kayikwazi ukufunda ingoma.
ekumele ifundiswe ngumniniyo azibona ayifundise idobha lokhu iyedobha lokhwana ngenxa ubuningi bezinyoni eziculayo ayingeke yahlabela leyo ngoma eyifundiswayo umculi umbe umniniyo bese nanze ukuthi okungenza ingoma inyoni le ifunde lingoma ukuthi ingene ebusuku ebusuku iphakathi kwekheji abesethatha into yokugubuzela ayigubuzele ke ikheji le abese ifundisa ke amabala lamazwi ale ingoma ize kuyefika isigaba sokuthi ifunde leyo ngoma iyazi ngokucacileyo nxa isiyazi ngokucacileyo la nxa sokusemini iyakwazi bona ihlabele leyo ngoma lalo daba losifundisane ngobuthungameli bukaNkulunkulu sifunda ngaziphi indlela lelo culo okumele silicule kulezibonelo bani esizifundayo kuyini esakukhangelela kulesi sifundo saleli viki okumqoka yikubana othatha lenyoni ayithungamele ebunyameni umniniyo right so kusifundo sethu sanamhlanje sananzelela ukubana thina singabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu nguye osithungamelayo emadlelweni aluhlaza nguye njalo osithungamelayo enkangala simele sibe kwazi engqondweni zethu lapho siyakhona nguye ongiholayo kungabe kukuhle kukubi nguye ongiholayo elenjongo ethile kukhona afuna ukukufeza ngempilo yami afuna kulungisiso lokunye akumele kusuke empilweni yami okubi okungiphazamisa okuzangenza ukubana ngingaboni izulu konke lokho ukwenza ngothando siyabonga uzwisisani ngokufunda ingoma ebunyameni yindaba ingafundeki ukukhanya engikuzwisisayo mfundisi ukuthi kuthiwe kulabe kule zinye inyoni eziyabe zihlabehlabe so kutsho ukuthi kule imisindo eminingi yabe iphazamisa ukuthi linyoni efakwe ekhejini ifunde so yikho umniniyo eyifaka ayivalele ukwenzela ukuthi ingezwa amanye ama-voices ngaphandle kwengoma yona leyo kanye umnini wayifundisa yona so yikho kulethwayo lapha esifundweni ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukusisa kwenye indawo lapho esizasala khona sisenelisa ukungezwa olunye ulutho sizwe yena uNkulunkulu sazi yena uzibona ususekhoneni ongeke waphunyuka kulo yes kuthi uNkulunkulu ulesitokisi sokulungisisa izimpilo zethu inkululo engasiphambanisa kulenye inkululo engasiphambanisa ehambweni lokukholwa uNkulunkulu uyasivimbela ukuthi singakhululeki kuze kuye emngceleni funa silahlekelwe ngumbuso kaNkulunkulu okumqoka ke lapha okubili ukuthi uNkulunkulu usithungamela kulokho njani usithungamela kulokho ekuhlolweni njani kuleyo kheji sithunganyelwa njani lokuthi yindaba uNkulunkulu evumela ukuthi sehlelwe yikho konke khonoko ngokunye siza kufunda sisehla ngesifundo namhlanje kuthena uNkulunkulu ufuna sifuna sifunde ukuthi kungasipindle uNkulunkulu asiholela ngapi ebunzimeni obuthiza ngithi ngicela ukuthi ke ngithinte umfundisi uNdlovu nxa ethinta ukuthi uNkulunkulu uyasiholela lo maforo uthintile lapho ukuthi ophambi kwethu ngumalusi loba engiholela esigodini sethunzi kulezinye imfundiso esizamukelayo ekulandeleni kwethu uKristu ezifana lokuthi hayi nxa usuku uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu omkhonza ulezinto zonke uyenelisa konke ulamandla wonke akuvumi ukuthi wehlelwe izinhlupho ake sikuxoxeni ukuthi sehlelwa izinhlupho njani ngoba kukhona omunye umuntu mina ke mwayisithi mhlanga uzagula njani uNkulunkulu wakho ekhona so isifundo lesi sizasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi injongo kaNkulunkulu iyini ekuthini asithungamelele kukhona lokho ngiyalibamba lelo sifunda ngenjongo kaNkulunkulu ukuthi iyini right akusifundele eSodisi 14 verse 10 sikhangele isigaba sokuqala lapho uJehova eholela khona abantu sibone kuyini singakuthola kulokhu kuholelwa esikufumana ku Exodus 14 iverse ngo10
kwathi uFaro esondela ama-Israyeli athi qaqabu abona nanko amaGibhithe esebanxwanele besaba bathuthumela bakhala kuJehova. Uverse 11 uthi bathi kuMose kambe ukuthi kwakungela mangcwaba yini eGibhithe uze usilethe lapha enkangala ukuba sizofela khona manje wenzeni ngokusikhupha eGibhithe asitshongo kweyini siseGibhithe ukuthi siyekele satsho sathi siyekele sikhonze amaGibhithe kwakuzaba ngcono kithi ukukhonza amaGibhithe kulokufela enkangala. Siyabonga abathandekayo ngani sizavumelana ukuthi basuke eGibhithe balentokozo. Basuke eGibhithe bakha ukuthi sesisiya ngapi ezweni lesithembiso. Andisindawonye. Ya, benjalo belenjabulo emangalisayo. uJehova ubakhokhela endaweni ezakubenza besabe kungenxa yani kwaba ileyo ndlela. Uyabona mfundisi indaba yeGibhithe lelizwe lesithembiso. Right. Vele bebuya elizweni leGibhithe bezophephela uJakobe ebuya labantu abakhe abaqumanga olwandle lubomvu. Alright. Kwakulendlela eyomile lapho kwakuhambeka khona ababequma khona kwangangokuthi kulapho lo mbuzo wami khona kungenxa noba ukuthumela khonapho babengabuyela ngayindlela ababuya ngayo. Yes. Kodwa umlimu njengoba sike sakhuluma lapha siveza nguye othungamelayo wakhetha ukubana abathungamele ngendlela equma olwandle lubomvu. Bathi sebefike lapho kuthiwa emaceleni kwakulentaba ababengeza ke basiqanza. Yes. Emuva kubuya ibutho likaFaro phambili kulolwandle lubomvu. Yikho sokulomkhosi lo umlimu iversity yona nguye othungamelayo ngeyezi othi asambeni ngendlela yona le kuloku mbalo afuna ukubafundisa ukuthi bafunde ukumthemba uNkulunkulu bamthathe ngokwelizwi lakhe angathi asenzeni so sikwenze kanye njengamaKristu simele simlalele simlandele uNkulunkulu. Umnakane engizwayo lapha Maforo ukuthi uNkulunkulu kula lapha sithatha ahambe lathi khona. Ngibuyelwa ngumfanekiso womuntu odrive imoto. Uthi ungadrive imoto indlela ihambe uma ngomude ibisifika lapho ephelela khona indlela ibe lomgodo ngelamkhawulo esithi thina i-dead end. Umgwaqo uyaphela zonke izinto ziyaphela funa ngesindebele emlilo singathi kusephela ndaba konke kufika kume khonapho kuphele komlindo uyaqina. uNkulunkulu uthatha isizwe sako-Israyeli asifake emumweni onjalo ukuthi sihambe siye experience inkambo enjalo ngapha phambili kulolwandle emaceleni kulezintaba emuva kulempi kaFaro enjani ukuze bengeke basinceda ngalo ukuze babone ukuthi hayi ngawaba amandla kakulalo olungenzakala. Now okunye ukuqhakathekileyo lapha naMaforo engutholileyo mina lapha esifundweni indawo le nxa ukhuluma ngegeography yakhona kuthiwa it is a meeting place. Indawo yokuhlangana ungasuka eGibhithe anti baya cross ulwandle lapha baye elizweni lesithembiso eJordani kwaphana lasenkangala leliyana it's a meeting place indawo lapha izizwe ezihlangana khona abantu baseAfrica bahlangana khona phana abantu abasuke eIndia bahlangana khona phana abantu abasuke eEurope bahlangana indawo yokuhlangana. uNkulunkulu usithembisa ukuba nathi lanxa sihlangana nemihlobohlobo yabantu nxa sihlangana nemihlobohlobo yezilingo uNkulunkulu usithembisa ukuthi ulathi unamandla amangalisayo okusinqobela loba kuyini. Uthilo umama umhlanga lapho ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi akumelanga bahlangane lezilingo kambe kulandela uNkulunkulu ngempela kungathi ukuthi ungabi lazo izilingo ukuthinta ukuthi sakunaba kuleyo ndaba ake sinabe kwena leyo ndawo kambe ukuthi ngiyamlandela uNkulunkulu ngingumKristu yakhipha kwechumi akusamela ngebe lezilingo yini
Siyabonga mfundisi. Umaforo kunyuse kuthintile lapho ukuthi injongo kaNkuluNkulu kwakuyini. Kuthe umnini nyoni nguye oyifaka ekhejini efisa ukuthi ayifundise olunye ulutho. So injongo uNkulunkulu vele nxa sikhamba lo uNkulunkulu sizahlangana lezilingo ngoba isitha sikaNkulunkulu sizalwisana lathi. So kumele ukuthi sikuzwisise empini esiphakathi kwayo ukuthi vele sizalwiswa. Kodwa uNkulunkulu ngifisa ukufunda lapha ithi uNkulunkulu ungafunda uPatriarchs and Prophets. Upage 290 ithi uNkulunkulu wayelendlela ayengayenza angabaqumisa ngayo. Kodwa lokhu wakwenzela ukuthi isifunda efuna ukuthi basifunde yikumtrust, yikumkholwa ukuthi uNkulunkulu nguye ophethe indawo. Ngomethemba yokukholwa. Yes. Ngoba ngiyacabanga ukuthi izifundo uNkulunkulu ayengaziletha bese Goshen babengazizwa yini. Ngibone bathathe basekhejini uNdlovu uthintile phambili lulwandle eceleni izintaba emuva basekhejini. Akule esinye isifundo abayumele basifunde kwakumele babone ukuthi nxa into zonke sezifike komlindo yagcina kusala kunguNkulunkulu yedwa. Beyame kuye kuphela. Yes, bafunda ukuyama kuNkulunkulu ngoba bekhala babethemba ukuthi uNkulunkulu lapha nguye yedwa ngasikhipha. So uNkulunkulu isifunda efuna ukubafundisa sona ukuthi bamethe. Siyavumelana ukuthi okulandela uNkulunkulu kakuthi ukuthi izilingo bezingabi khona ngoba uzathola sokule mfundiso eziningi uSathane ekho akhuthalele ukuthi nxa sokuKristu akusamelanga uhlupheke. Nxa usithi akusamelanga uhlupheke asekufaka ke zenhlupho ke. Nansi indaba anti abantu laba basuke eGibhithe ekusukeni kwabo kuqoqiwa abantu ukuthi asambeni sesibuyela siyelizweni lesithembiso. Kwabakhona labathathekayo. Kwabakhona ukuthi hayi lezi ngane asambenini izinto zonke kazinjani kasambeni siyelizweni lapha esithenjiswe khona inkululo. Kuthi ukuthi kusiyafika kule inkinga kusiyafika kulolu hlupho babe khona abanye abalokhe bethandabuza ilizwi likaNkulunkulu ukuthi ngempela lapha okuthiwa siyakhona siza kufika yini. So uNkulunkulu njengendlela yokuziveza ubathungamela emumweni onjalo ukuthi aveze namandla akhe. Ungasuka uye kuSambulo sensithi kuSambulo kumahubo ngo23 uthi lanxa ngidabula esigodini sethunzi lokufa inkosi ilami. So lokhu ukwenzela bona uyenzela uIsrayeli angayenzela uIsrayeli kuphela ebese sithi ulungisa itafula phambi kwezitha zami lalabo abangakholwayo ukuze bakholwe ukuthi uIsrayeli uthunganyelwa nguNkulunkulu wamazulu ubathungamela lapha zenza khona isimanga sezimanga edabula ulwandle luvuleke phakathi. Uyazi indaba yelokhuza yolwandle lubomvu lapha kulokuthiwa ngoF ababili ifaith ukukholwa lefear ukwesaba. Right. Okunye kungagabhela okunye akuphili. So empilweni laba basebesisaba kodwa into engithandileyo kwakuthungamela iyezi uNkulunkulu empilweni zethu ake sivume ukuthunganyelwa liyezi sibe sehlangothini lweyezi loba sisiya ekhejini liyezi elimbeke lapha ungakuzwisisa khona lokho kuza kulamulela entweni ezinengi lokuthi ongithungameleyo wangifaka ekhejini ulamandla futhi okungikhulula kuleyo cage kanjani angifake kiyo angikwesaba. So balaleli kukho konke asivumeni ukuholwa nguThixo ahambe lathi kuthiwa ukulandela iyezi akusinikezi isiqiniselo sokuthi siza kuthokoza izikhathi zonke. Hayi kuzaba lobunzima obuthile kodwa okuqhakathekileyo yikuthi ngilandela iyezi njengengoma yabantwana mfundisi Mdilo ukubana lo Jesu nxa ngilo Jesu ngisemkolweni angesabi isiphepho akube kithi sikholwe okunjalo kuzasihambela kahle. Siyabonga kakhulu. Akungifundela uverse 31 ku Exodus 14. Verse 31 kwathi ama-Israyeli ebona amandla amakhulu uJehova awatshengisa kumaGibhithe abantu bamesaba uJehova babeka ithemba labo kuye lakuMosi inceku yakhe. Nansi indaba. Alright.
base beyihlabela ke manje ingoma angithi laphana kwasokusebusuku ingasahlabeleka ingoma ku31 ingoma isihlatshelwa base bemesaba uNkulunkulu. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyabafundisa ukumthemba, uyabafundisa ukukholwa, into ezintathu engizibambile encwadi ikhuluma nokweyama kuye. Angaze enxeba khona kubalaleli abangena phakathi kobunzima obumangalisayo. Izinsizi lakho konke kasithembeni uNkulunkulu uthembekile, kaseyameni kuNkulunkulu uthembekile. Akusifundele Exodus 17 ivesi ngelika 1. Uzulu wonke wako-Israyeli wasuka enkangala yesini wahamba njengokulaya kukaJehova. Bake bahlala okwesikhathi esifitshane eRefidim, kodwa kwakungela manzi okuthi abantu banathe. Ngakho baxabana loMose basebesithi sinike amanzi okunatha. uMose waphendula wathi kungani lixabana lami, ukungani lilinga uJehova. Siyabonga. Sesikhangela kathi ngoba namhlanje sikhangela lapho esiholelwa khona. Bebe lapha bebeholelwe olwandle lobomvu ngemuva amasotsha emaceleni zintaba. Kathesi sebehamba baye ngena kokunye abahlangana lakho. Kodwa nzafisa ubona lokhu sesikuqathanise lo Exodus chapter 15. Akusifundele u22 lo 27. uMose wasebahola aba-Israyeli basuka elwandle olubomvu baya enkangala bengatholi manzi. Kwathi befika eMara behluleka ukunatha amanzi akhona ngokuba ayebaba. Yikho indawo leyo kuthiwa iMara. Ngizamfuna sikhangele lapha ke. Okokuqala ivesi ka17 verse 1 isiveza ukuthi bangena kolunye uhlupho. Balenswelo yamanzi, badinga amanzi, bafika endaweni engela manzi, belokho bethungelwa ngubani? uNkulunkulu. Nxa siqathanisa ke Exodus 15 sifunde lo 17 verse 1 kusiya ku7. Sifumana uNkulunkulu eziveza ngendlela ethize kumaIsrayeli ngamanzi aseMara, amanzi anganathekiyo. Siyebona futhi amanzi uhlupho lweRefidim. Kwakudingeka bathole isifundo bani ngalezi zindaba ezimbili. Asiqaleni ngeMara. Indaba yeMara iyathathekisa. Right. Kuthiwa amanzi ayemunyu. Ayemunyu. Nguthethe njengamanzi olwandle, amanzi olwandle amunyu. Awanatheki. Awanatheki. Ungaba solwandle ufe ngokoma, fundisa indlovu. Fe sibili ngokoma amanzi ekhona. So kuthiwa bathi sebefika eMara bajabula kakhulu bawumile bebona amanzi. Kuba le excitement namba abantu bagijimela emanzini uthi uyanatha anatheki. Right. Kwaba lokudana okukhulu. Oqala bathunganyelwa ngumlimo. Ngeke bathungamele emanzini kanjani? Ababa. So kuyavuma okuhambeni lokukholwa simthemba uNkulunkulu asithungamele emanzini amunyu. Kodwa nguye le solution. Uzawenza abe mnandi. Umtshado wakho uchade kuhle sibili. Ubuzigcinile kodwa umtshado somunyu. Khuliseni kwabantwana, umsebenzi ngeCovid uphelile. Ezomnotho emulini wenu sokumunyu. Kudingakala uJehova. Kuthiwa kwathathwa isihlahla sajikelwe emanzini amanzi abamnandi anatheka. Ole solution nguJehova. Kusuka khonapho kuzayiwa eRefidim futhi umlimi othungamelayo singaphwanyi ukukhohlwa. Asenzele khona eMara seseRefidim ngoba ule solution futhi eRefidim. Ngani kululu ukuzwisisa indaba le maforo but indaba enzima kakhulu. Because phezu kokukhangelela okumangalisayo ukuthi hayi amanzi sizawanatha, amanzi amnandi sizawanatha, sesiwatholile, sesifikile emanzini. Ubususithi nxa unatha amanzi lala ubususizwa ebaba emunyu. Ngani kunzima. Kwesinye isikhathi kule mumo enjalo empilweni. Phezu kokuhamba esikole uyefunda, wenze kahle, uphumelele, kodwa
usakhangelela ukuthi ngizaba lempilo engcono, thola umsebenzi oright, ngithola umsebenzi oright, lami ngithuthukisa imuli yakwethu, wehluleke ufaka amaphepha lapho, ufaka amaphepha laphana, kungabi lolutho oluphumelelayo, konke kuhle kubaba. Nxa kuyintando kaNkulunkulu ayenziwe ngoba nguye othungamelayo. Yikho sikuthola esifundweni. And futhi ngizwisisa Ndlovu ukuthi okuza kwenza ukuthi nxa uJesu ekhona kulungile ukuthi awukhohlwa ukuthi izolo lihambe njani loNkulunkulu. Uyayibona indaba yeRed Sea kwakumele ukuthi iqhube isenza abantwana bakaIsrael bemkhola uNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi ngithe mfundo uJoshua uMaforo wakhuluma ngendaba yefaith. Ifaith ikuthatha uNkulunkulu elizwini ukulikhola ukuthi ulikhulumile endeliza njani liyakwenzakala. uNkulunkulu ka depend kolunye ulutho ukwenza izinto. Yikho ku creation phela wakhuluma izinto zaba khona. So uNkulunkulu ngaze ube sephakathi kweCage, uNkulunkulu uyaba le way out. Ulendlela yokudila lo mumo oyabuphakathi kwa. Ngifunde inye into mfundisi ngefaith. Alright. Ukuthi ukukholwa sokubona. Hayi ungavela ubone angikholwa ukuthi ukukholwa sizancedisana la. Ukukholwa uMahebheru 11 uthi ukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo ezithenjisiweyo. Khangela ukuthi ababonile iRed Sea ivuleka baquma. Bayakhala. Sebekhonona futhi bebonile. Kodwa khangela umama lwana kuJoshua chapter 2 uverse 10 kuthiwa uRahab wathi ezithunyeni leziyana sizwile ifaith sithe sisizwa ukuthi uNkulunkulu wenu wenzeni eRed Sea. Inhliziyo zahle zameltha sabakwazi ukuthi owena uNkulunkulu nguJehova. But abangene babona izinto basala bengambonanga ukuthi nguye uJehova. So ngiye kuthini ukuthatha uThixo elizwini mfundisi yikho kodwa kuzasincedisa. Asike sifundeni ukwazi izithembiso zikaNkulunkulu seyame ukuthini njengoba kunguNkulunkulu othungamelele la. Uthela nxa ngidlula phakathi komlilo kangiyikutsha ngoba yena uzabe lami. So kumele ngime ngilalona lele thembu umsebenzi ungekho ngilamaphepha. Inkosi angikhohle ukuthi yiyo enithungamelele kulawo maphepha. So nxa isivuma ngingazuza umsebenzi namuhla hayi kulungile kodwa ngiza kuya ngethemba ngingakhohlwanga lokho uNkulunkulu angenzile. Ngijwamule Maforo. Ngijwamule. Indaba ekhona lapha ukuthi thina enhluphweni ezibuya kithi sisuka sikhangele inhlupho kakhulu. Ikanti akumelanga sikhangele phansi enhluphweni. Sigxile kakhulu enhluphweni zisikhathaze kakhulu. Kumele silulamise amakhanda ethu. Sikhangele phezulu because uNkulunkulu ulungisa uIsrael. It's between uIsrael loNkulunkulu. uNkulunkulu nxa inhlupho lezi zibuya siphakathi kweCage oprovidayo indingeko zethu zonke. Indingeko yabenkulu lapha ngamanzi. Kodwa amanzi abazuza ayisiwo la abade benjani beyakhangelele. Phakathi kwenhlupho kukhona esiyabe sikudinga siphakathi kwazenezo nhlupho. Kasikhangeleni kuNkulunkulu onguye ozasigcwalisela indingeko zethu zonke enhluphweni. Uyabona Ndlovu? Uthe uNkulunkulu umhlanga lapha wadala kungela lutho. Sebephoxakele lapha eMara wabathunga kuthiwa ngemva kwensuku ezindutshwana uyabathungamela bayiRefidim. Sebefike eRefidim akulamanzi. Lapha amunyu akula kwesikhathi situation ongena kiyo. Leyokuqala amanzi wakhangele akhona. Kanti sokunjani? Akulo. Umendu utholile kodwa umunyu uthe nje ukuthi hayi ngawangena kuhle kwaba mnandi. Umunyu la iRefidim awulawo awutholi next angithi be umlimo khona lapho kungela lutho wathatha wabasa wathi mosikhamba lapha edwaleni into ewomileyo. Angithi be ukhulumele edwala liyakuzwa ichaphozi. So indaba leyana kuthiwa idwala leli kwase kuphumani bakithi amanzi. Ungaya kuKorinte uPaul yabese sithi idwala leli lalinguJesu. Lachayo ukuthini
ukuthi uJesu elandelela nguyo provider Right. kungela lutho sihlobo ezithandekayo suphelelwe uza kuvula aphuma amanzi kuthiwa banatha bageza benza yonke into badumisa uJehova kwakungamelanga bakukhohle ukubana uNkulunkulu bathungamele njani izolo ukuze bamethembe ukuthi komile kanje indaba zethu sizisa kubani. uJohn 16 verse 33 uthi lokhu ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Oh, yes. Ezweni niza kuba nosizi kepha yimani isibindi mina ngilinqobile ilizwe. Endaweni yaseMara impilo isimunyu abantwana bekufela indlala esiya phambili asithatheni uJesu uza kwenza obuhlungu kube mnandi uza kuguqula. Sesizwile umaforo sesizwile umhlanga uthi usuphelele ongasela lutho uJehova uyakwazi ubana aphume lo lutho ongela lutho khona. Akusibaleleke kathesi uLuke ngu4 verse ka12 sibona kathesi ikuphi lapho esithungelwa kukho khona. Ebala mfundisi kule ndaba esiyeqileyo efika yipi indaba yokuthi bakhala bathi uNkulunkulu lathi na kaningi nxa singene ezinhlupheni siyathandabuza ukuthi umlimi lathi so izikhathi zonke othasibali verse nale verse 7 kalokho ezinini kuqala ebesiyakho evula lapha isikhathi zonke asingamkhohlwa uNkulunkulu ukhona sisebuhlungwini ulokho ekhona ulathi uyathungamela. Yes. Siyabonga befika erefidim lapha nguvesi ngu7 chapter 17 yes chapter 17 ithi wabiza indawo leyo ngegama elithi Masa leMeriba ngenxa yokuthi abantu bako-Israyeli baphikisa njalo balinga uJehova besithi kambe uJehova ulathi yini kumbe hatshi. Sisiyabonga. Usutshilo kade ukuthi hayi singapha phakathi kwezinhlupho singakhohlwa uJehova lokho enjani elathi kasitshiya ngasodwa akusifundeleke ulokhu ngu4 ivesi ka12 uvesi ngu12 uJesu waphendula wathi kodwa ngicela uyiqalisele kuvesi 1 first ususiya ku verse 12. uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya evela eJordani waqhutshwa ngumoya wamusa enkangala lapho alingwa khona nguSathane okwezinsuku ezingama40 kadlanga lutho ngalezo nsuku kodwa wagcina eselambile ekupheleni kwaso. Ngiqhubeke mfundisi ngiyefunda verse 12. Ufunda verse 12 yes. uJesu waphendula wathi kuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Siyabonga uma sikhangela uLuke 4 verse 1 up to 13 uJesu uholelwa enhlani ungena phakathi kwezilingo la ezinhlobonhlobo uselambile nasi sinkwadla guqula amatshe lawo odle khwezwa phezulu kwethempeli ziphosele phansi kulothi ukuthi uzaganywa ukhwezwa phezulu kwentaba ngikhothamele kulazifundo bani maqondana lokunqoba izilingo uma sikhangela indlela uKristu anqoba ngazo lezi zilingo nxa sifunda ngoKristu eselambile sibona uSathane esondela ngamandla okumlinga sifundani ukuthi izilingo ziza kithi sikusiphi isimo okokucina sibona sekuzwise kakhulu ukuthi kanti umoya ingcwele uyaholela ezilingweni yini. Uyathungamela kuthiwa umoya ingcwele wamthungamela uJesu ukuthi ayenkangala uSathane wasemlinga khona ngale. Sikhulume ngomniniyo wenyoni ngiyifaka ekhejini. Umlimi uyamthungamela uyahlola angithi phela ukuphendula imibuzo le kukho konke okwakusenzakala uNkulunkulu wayethungamela abese uSathane uyakwazi lapho sibuthakathaka khona. Alright. Abese silinga uJesu wayeselambile 40 days elambile umnikeza amatshe kuthiwa la shape yakho na ingani ngezinkwa athi guqula amatshe labe kuyini bakithi ngithemba le aroma kwase kunukelela ngani kusebheka uJesu athi hayi umuntu akayi kuphila ngani ngilambile yebo kodwa
angikuphila ngesinkwa kuphela waluzwa ulimi lwakho ukuthi asilo lwekhaya lola asongilosi kaBaba ekhuluma kanje andingilosi kaBaba yithi ukuthi nxa ungumntaka kaNkulunkulu ziphose bazakugama akhothe iBhayibheli so kukho konke asilwazini ulwimi lwasezulwini sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu uyasithungamela uyasivivi afune ukusihlola ukuthi sithembe nga sonke sinje lapha lesilaleleyo kukhona lapho esibuthakathaka khona uNkulunkulu ufuna ukusivivinya ukuthi siziveze ukubana siyanqoba singamaqhawe lapho esibuthakathaka khona senelisa ukunqukhumbula uAbraham wayebuthakathaka emntwaneni wakhe emthanda kangaka emthenjiswe 25 years kodwa uyanqoba ukuthi hayi owanikayo umntwana uyenelisa ukuthi anike futhi wayamnikela uNkulunkulu wathi sengubonile ukuthi ulani ulalo ukholo lathi asizivezeni simethembe uNkulunkulu lapho esho khona ngokuya sizwisisani ufuna ukuphendula wena lapho enisebenza khona esihlahleni esikhulu phandle egroundini kunamajuba amancane alright ijuba ligcina amajuba abangabantwana khonapho abazake baphume so it's their first experience inkambo yabo yokuqala ukuphuma phakathi kwesidleke alright so ngiyabona amajuba la amancane ayaphuma lapha ayehlile ukuphapha akwanisa ukuphapha okay bese kubuya ukhozi masinyane ludobhe elinye lalawa majuba kusaleli lodwa elilodwa lana nhle ngigijime ngilithathe ngilinakekele uNkulunkulu laye ngokufanayo kasitotozi uNkulunkulu laye ngokufanayo uyaqala sihlomise ngazo zonke indlela uqala sifake engakasingenise esikolweni sezinhlupho uNkulunkulu trains us uqala sitrain engakasingenise esikolo sezinhlupho uNkulunkulu equips us uyasinika konke esikudingayo singakangeni esikolo sezinhlupho uNkulunkulu uyaqala sifundise ebesevumela ukubana singene ekulingweni nansi ivesi ithi ungasingenisi ekulingweni phezulu kwetraining phezulu kwemfundiso phezulu kokuphiwa amandla uNkulunkulu usesithemba usengasethula ukubana senze njani sihlolwe uNkulunkulu kalingi kodwa uyavumela ukuthi senze njani sihlolwe ukwenzela ukuthi asisebenzise kulokho athanda ukuthi asisebenzise kikho ukwenzela ukuthi sibe purified ukwenzela ukuthi silolwe sibe ligolide elihlambulukileyo so inguzwa usithena uJehova akalingi umuntu njalo uJakobe 1:13 akula muntu olingwayo omele athi ngilingwa nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kalasilingo sobubi laye uqobo kalingi umuntu lokhu kufakazeka kanjani ngezinto zikaJesu Kristu utakalingi umuntu kodwa ke ngibona lapho uthiwa umoya oyingcwele wamthungamela enhlane walingwa yes uNkulunkulu wayengalingi wayehlola angithi phela sasikuthathe even abantu abawosayo kulomnyotshisayo lo wosayo kudleke uSathani injongo yakhe ufuna ukuchisa ekugcineni kwakho konke kumele kutshe kuchabalala uNkulunkulu nxa esifaka kucrucible kumbe kurefiner ufuna sibe ngcono igolide liphume lingcono liphelele selipure so kukho konke injongo kaNkulunkulu ukuthi sibe ngcono so umuntu osubumbu kawose abese siya etown awuchiuse eziko uthini ngale ndaba ukuthi umaforo nxa ikhuluma ukuthi kulabantu abachisayo ungafunda uIsaiah 48:10 lapho uNkulunkulu athi ngikuhlola emlilweni wezinhlupheko ungayifunda icommentary yakhona ithi olindileyo igolide eliphakathi kwefurnace uNkulunkulu and kalifaki asuka hambi kodwa ulilindile ukuthi igolide lingalinyazwa ngumlilo lingathi kodwa ukuchayo kuphela yes ngamaqhwala egolide bese nisithi mfundisi uyakunazelela ukuthi labafaka amatshe phakathi kwefurnace asolitshe
elingela lutho eliphuma lidije but laba abagebha igolide bekwazi bebona ama traces awegolide ukuthi lapha kulolutho la sonya kukholwa mina ukuthi uNkulunkulu ngabona evuma ethungamelela ekhejini kulelutho kulolutho oluhle afuna ukuludevelopa kumbe afuna ukuluqeqesha ku character yakho so uNkulunkulu abesebona kulezinye izinto lezi eziphazamisa abesesithi hayi ukuze kuphume lokhu akufakwe ke emlilweni but esikuthandayo balaleli ukuthi olinde umlilo ayikafani laba osumumbu ngakho ukuthi kwesinye isikhathi angabambeka ngalokho umumbu uzutshe kodwa uNkulunkulu ulindile ukuthi thina singathi phakathi kwemlilo yenhlupheko kutshe kuphela isono ngendlela uyaqinisa ukuthi nxa siphakathi kwezilingo hayi uJehova kasithiyanga lokho athi kuthi umaforo ulathi njengomuntu olinde egolide lokhuze usuthiseke ulathi kodwa uyavumela uNkulunkulu ukusithungamela lokho yikuvumela ukuthi izilingo zinjani zisehlele thina ngoba unamandla uNkulunkulu okungavumeli futhi kunezinye uNkulunkulu izilingo ayalayo ukuthi hayi lesi silingo singaphezulu kwakhe angivumi uyala uNkulunkulu so ungabona isilingo sikwehlela mzalwane uNkulunkulu uvumile and uNkulunkulu lezulu lithembe wena ukubana leso silingo unamandla nakho konke okunqoba seneso silingo uyakwazi ukuthi umfundisi uNdlovu ngikhumbuza ivesi esiyithola ku1 Corinthians ngo10 verse ngo13 ukuthi uNkulunkulu kasoze avume sehlelwe lokho kusigabhela engikuthanda kakhulu uthi kodwa lesilingo uzaletha indlela yokuphunyuka so nxa kubuya isilingo sibuya vele kuyipackage le way out sibuya silendlela yokuphunyuka isilingo so nxa singene kulingweni thina kasibuzeni uNkulunkulu ukuthi ingaphi indlela yokuphunyuka sivume ukuhlolwa sokudiliza umcabango ukuthi lokho bekungaphezulu kwamandla izono zonke singena ukuthi akula excuse amandla akhona lobufele okunganani khumbula uJobe amandla akhona ukuthi sinqobe siphunyuke kukho konke so asithembeni uNkulunkulu he will see us yikho maforo right abanye abantu abathunganyelwa bahamba ekulingweni bazidingela izilingo sesubuyela ukuthi sale savike njani eliphele uvuke liphele sifunda into ezingu4 unumber 2 ngikhuluma khuluma ngezilingo engizidingela zona bese siba lanjani lo buhluku bangikhona yes bazilandela lingwa enenguyelinga hayi akunezilingo abantu bazidingela abakithi kambe uma ususindwa yezilingo ngapha la ngapha ngakusitsho ukuthi asimkhonzi ngendlela efaneleyo na ukulinga kukaKristu kusifundisani ngezilingo zesikhathi esiphila kuso kathesi ngifuna ngihle ngiqinise kulokho ukuthi kambe izilingo lezilingo lokuthi ezokuchisayo lezi uhle uthunqe uphele uphele ungabi sabakhona kumbe kuyakuhlambulula sebekhulumile ade bekhuluma kathesi ukuthi injongo kaNkulunkulu ukuthi singathi sinjani siphele kodwa asinjani kasihlambuluke ngifuna singene kulokho 1 Peter 1 verse 6 lo 7 ithi lapha liyathokoza kakhulu ngalokhu lanxa like lahlupheka okwesikhatshana ngezinsizi zezinhlobo zonke zezilingo zifikile ukuze ukukholwa kwenu okuqhakatheke kakhulu kule golide elonakalayo lanxa licingwe ngomlilo kubonakaliswe kuqotho njalo kulethe ukubonga lenkazimulo kanye lodumo lapho uKristu Jesu esebonakaliswa uthini uPeter la uPeter mne ngikuzwa lapha mfundisi ukuthi uncedisa abazalwane abaphakathi kwezinhlupho ukuthi abangadangali bangaphela amandla kodwa kufanele ukuthi nxa bephakathi kwezilingo bakhangele isiphetho sezinto zonke yikho ekhuluma ngokuthi ukukholwa kwenu kuza khazimuliswa
ukuqinisela kweni ekupheleni. So nxa siphakathi kwenhlupho sikhulumile lapha ekuqaliseni ukuthi injongo kaNkulunkulu ukuthi sisindiswe. Right. So asikhangele nini igoal umgomo asiukhangele nini sibe sesijonga ukuqinisela sibekezele sisiyachaya intamo. So uPostoli Petro ulethile ibandla ukuthi hayi inhlupho yezikhona kodwa kazingasidangalisisi kazingasehlukanekisi. uPostoli Paul nxa ekhuluma kwabaseKorinte besibili ivesi chapter 4 lapha ekhuluma inhlupheko. Uverse 18 wakhona uthi kasikhangelanga izinto ezibonwayo kodwa sikhangela izinto ezinjani ezingabonwayo. Silomuzi ongcono lempilo ephakade uNkulunkulu asithembise yona. So yiwe kufanele ukuthi siyikhangele siyibone ngelihlo lengqondo. So uNkulunkulu kasiphathise ukuthi kasingalinyazwa zinhlupho kodwa kasikhangele lini umpikitsha omkhulu okusindiswa kwethu. Alright. Inhlupho lezi mhlanga zazingezesikhatshana. Yes. Nxa kulento abantu amele babeyazi ukuthi ukubana konke singena kikho ngokwesikhatshana. Iminyaka ozayiphila la 70 80 isikhatshana. Ungahlupheka usukele kuzalweni uziye kufa kodwa kumele ubekwazi isikhatshana. Alright. Kulinganise le uqathanise le phakade. Kunenge sikulungisele omlobo engimthandayo uthi yena nxa sifika ezulwini sonke siza kubabaza sithi thina izulu lichiphe kakhulu kulalokho singene kikho vele asingeke sakuba. Khangela uJoseph ebesifunda ngaye wathi seseGibhite esengu-prime minister ubona wayekukhumbula ukuthi ngajikela emgodini ngaba sejele kwangokwesikhatshana konke lokho kodwa wasebusiswa. So kukho konke singena kikho asikwazini ukuthi ngokwesikhatshana laba bantu kuthiwa babesezizweni bengela security bengela ma-rights kodwa benjalo uthi qinani manini isibindi ngokwesikhatshana. Yikho yabaqinisa-ke uPeter lapha. Yebo. Umntwana omncane nxa ekhula uyadlula phakathi kokuthi afunde ukuhamba. Ekufundeni ukuhamba kungangani kunzima kakhulu nxa uzama ukumncedisa ibalance yabe ingakabi khona kodwa kuyenziwa ukuthi kuqinise umntwana osakhulayo namathambo lawo ayaqina nemkantsho layo futhi yanjani iyaqina. Ngokufanayo isifundo sanamhlanje sisivezele ekuqalisweni ukuthi vele thina sihlolwa njani. Kathesi sesivezelwa ukuthi indaba kumele sihlolwe. Okwenza ukuthi sihlolwe injongo yokuthi why kumele sihlolwe ukubana ukuhlolwa kwethu kukhona okuhle okuza kithi ngokuhlolwa. Inhlupho zenezo zingakhanya ngani ziletha ubunyame ezimpilweni zethu kodwa kukhona okuhle okuza nalezo nhlupho okumele sikuzuze kulesi sifundo. Okunye nxa inhlupho lezi zisiza ziza kithi ukuze sikhangele kuNkulunkulu bese sisiba nethemba. Ithemba lethu singalifaka ezintweni zalapha emhlabeni kodwa ithemba lethu silifake kubani kuNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Sisiyabonga. Ngizwa lapha limveze ukuthi kuPeter lapha ubalethela injongo ukuthi hayi nxa lihlupheka lapha kasiphombe ukuhlupheka nje okuyize. Ukuhlupheka kwethu kulomvuzo onjani esiyawamkeliswa phambili. Yes, siyakubongela lokho. Okunye umfundisi kumele sifunde ukuthunganyelwa nguNkulunkulu. Nasindaba. Lanxa kukuhle asifundeni ukuthunganyelwa nguNkulunkulu. Lanxa kukubi kasifundeni ukuthi singamethemba uNkulunkulu bese sivuma ukubana abe ngumthungameli wezimpilo zethu. Lanxa singahlangana namabhamba, lanxa singahlangana namahambo, lanxa singahlangana namagodi, ukholo lwethu kasilufakeni esandleni sikaNkulunkulu. Ngiyabonga ukuzwa lokho ngoba kwesinsikhathi umuntu uyafika umcabango ukuthi ukuba umKristu akumelanga asihlupheke. Kulevangeli vele linjalo elikhuthaza lezi zinto lezi. Kasazini ukubana sisasemhlabeni uJesu kakabuyi. Ukufa, ukugula konke kunjani kukhona. Yikho ngitsho labafowabo bakaLazarus uMartha noMaria bethumela ilizwi kuKristu bathi lo onjani omthandayo
uyanjani uyagula kuqala. Yikho kuthiwa indoda uJobe awulamuntu oyelunge njengaye kodwa wafelwa walahlekelwa njani zimfuyo zonke. Akusifundele uJeremiya ngo-29 verse nga-13. Jeremiah ngo-29 verse ka-13. Yes. Wathi ngihle ngibale lapha. Liza ngidinga lingithole. Lapho lingidingisisa ngenhliziyo njani yenu yonke. Oh yes. Kulodaba lapho luxoxwayo lapha ngejaha kuthiwa ngu-Alex. Yes. U-Alex impilo yakhe yokuqala waba umuntu ophila impilo emazombe engathandwa ngoluntu, engena kuma-drugs, senza yonke into. Kodwa wase siyahlangana levangeli, sikawangena namajele, hlangana levangeli, walamukela leli vangeli, waqala bona aphile impilo entsha ephambene lempilo enjani yezolo. Waseceba ukuthi njengalokho sengihamba uhambo olutsha lolu, ngcono ngibe ngumfundisi. Waya lamakolejini ebufundisini. Kanjani? Usechiye okubi kwayizolo. Usengena endleleni enjani yokulunga. Usezenza lobufundisi ephakathi kwalowo msebenzi wokufunda wehlelwa zinhlupho. Imali yaswelakala, yonke into yoma. Njengedwala lesifunde ngale lomayo elomileyo vele. Yoma impilo kwaba buhlungu. Okwaba buhlungu kakhulu ukuthi waswela lo sizo angaluthola kubangane labanengi esikhonza abayikhonza kunye labo. Ake ngibuze lapha umbuzo ukuthi uma uAlex wayengeza kuwe edinga ubona umaluleke wangamsiza njani uAlex, kambe yini eyake yenzeka kweyakho impilo ongathi hayi lami ngehlelwa yilokho Alex sifunda lokho? Iwapha amazwi esiwathola eBhayibhelini ongamtshela wona uAlex? Yazi owakuqala bengoma engithandayo number 33. Alright. Kusihlabelelo esetshenziswa i-vernacular hymnal. Alright. Ithi yena noma kumnyama kuthethu nakuzo izikhukhula mina ngesabi lutho. Okay. uJesu uyangihola. Angisola ngikhali. uJesu ngenjani ongikhola ngiyathaba kukho konke. Alright. Ngizathi Alex uRoma ngo-8:28. Okay. Uthi konke kusebenzela ekuhleni kulabo abanjani bakithi abamthandayo. Yes. Loba singena kukuphi singethuki. Yeah. uJesu uyasihola, ungibambile mina ngesandla sakhe. Ulokhe ngihola phakathi kwawo ama-drugs. Indatshana ka-Alex le yazi kwesinye isikhathi siyawa umuntu abhazala le ngisho ubulokhu ukhala uthi uwile egodini khona pha utshelele ngenxa yekhasi lebhanana usukuthi lokhu ukhala ngiwile bazali uyaphanga uvuke ubamba isandla somalusi siqhubeke siye phambili. Ebese sithi yena uProverbs ngo-3 abathandayo uJehova uyabakhuza, uyabalaya, uyabakatsa futhi abaqondise indlela eqondileyo. So kukho konke uNkulunkulu nguyothungamelayo ngaphakathi kwezinhlungu obakwazi ukuthi hayi ngilibumba lesandla sakhe. Ngumdaka angawudiliza, uyenza akufunayo, akula futhi ombuzayo ukuthi kanti wenzani. Akwenzayo ngokuhle futhi ufuna kupheleliswe. Kule quotation lapha engike ngayifunda ukuze ngacabanga ukuthi yikho bengizancedisa ngakho uAlex. My life today ku devotional yani page 94 ithi uKristu kakaze awuchiye umphefumulo awufelayo. Nasinda. Sure. Yikho uPsalms 46 esithi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu ungamandla ethu. Uverse 2 wakhona lo 3 uthi lanxa intaba zisuphuka ziphose kodwa kangiyikwesapha ngesizathu sokuthi uNkulunkulu ungumsizi wami ungumsekeli wami. So yikho ebengiza kusho ukuthi Alex qinisela uNkulunkulu ulawe kasoza kuchiye. Isaiah 43 utsho njalo. Lanxa lidabula phakathi kwemililo katsho ukuthi zadlula eceleni. Lidabula phakathi komlilo kodwa kalisoze liche ngoba ngizabe ngilani. Ukukholwa sitheni yikuthatha uThixo elizwini. Lanxa esikubona ayisikho
ukukholwa kayisikho kubona lanxa esikubonayo kukhanya ngani kulanda ukuzondiliza ukuzongincibilikisa ukuzongenzani kodwa uNkulunkulu isithembisa ukukholwa kutheni kawusoze uche ngoba ngizabe ngikhona sobe ngizakhuthaza uAlex ngithi Alex uNkulunkulu kasoza kuthi njengalokho esithena umama ngamkhohlwa umntwana encelayo kodwa mina ayisoze ngikuchi yes izehlakalo zempilo nxa zisenzakala kuzisiza kithi ziloko ukwenzakala ngendlela thine esingayikhangelelanga i-outcome ibe yilokho esingakukhangelelanga umzekeliso useBhayibhelini ngempilo kaJohane uMbhaphathizi uJohane uMbhaphathizi udefenda ivangeli aze afakwe entolongweni kodwa ivesi ikhulumile Alex yathi liza ngidinga linginjani lingithole uyadinga uJohane udinga uNkulunkulu udinga lo Jesu ukuthi kanti vele uJesu ungapi mina ngihlupheka kangaka ebese thumela ilizwi uJesu ethumele abafundi bakhe ethumele ilizwi ukuthi hambani liyemtshela uJohane lokho elinjani elikubonile lanxa usejele ijele ekuchisayo empilo enhlupho uNkulunkulu uyale nguNkulunkulu oyenza izimanga lanxa singaze sikhuleke izinto zingahambi ngendlela thina sikhangelele ngayo uNkulunkulu wala enguNkulunkulu wezimangaliso ezimangalisayo ukuthula kukaNkulunkulu phakathi kwezinhlupho kakuthi ukuthi uNkulunkulu kakho kuthi ukuthi uNkulunkulu kukhona uNkulunkulu asasihlelela khona ezimpilweni zethu asimethembeni kakhulu uNkulunkulu ngezikhathi zokuhlupheka ngezikhathi zokulingwa ngezikhathi zensizi kakubeni lokho esethemba khona uNkulunkulu kakhulu sesibonile uNkulunkulu eholela uIsrayeli lapho esithi thina kuomlindi uyagcina kodwa aphume lendlela kuphunyuka sesimbone uNkulunkulu eholela abantwana bakhe okulamanzi ababayo lapho impilo iba munyu khona kodwa ayenze inambitheke ikhwabitheke ayeveza amanzi odwalweni bathandekayo ngiyacabanga ukuthi sonke empilweni siyangena phakathi kwezilingo lokuvivinywa sebesibili kuyini amazwi akho okugcina maforo ongaqinisa abantwana bakaNkulunkulu ongasigcina siqinile kuyini mesisimhlanga kuyini Ndlovu ongasigcina siqinile ngamazwi nje amafitshane udade kaWhite ku-Advent Review oka April 7 1903 uthi inkosi ingasi yathungamela abantu abaye eRefidim lathi ingasithungamela eRefidim ukuze ihlole ukuthembakala kwethu kasithungamele ezintweni ezinhle kuphela uyasithungamela ebunzimeni ehlola ukuthembakala kwethu kuNkulunkulu ukuthola wena uminga siyabonga kule challenge engifuna ukuthi siyizuze lapha abalaleli ukuthi indaba kuMateyu 7 ukuthi kasakheleni edwaleni ukwakha sisakha isiphepho singakafiki nxa isiphepho sesifika sithola ukukholwa kwethu kumi kwaqina so kasifundeni ilizwi sifunda ukuhamba loThixo izikhathi zonke lanxa izinto zisesemnandi okunye ngikuthanda ukuthi asiqiniseleni ezinhluphekweni ngoba lowo olinde umlilo hayi kacwayizi futhi kasoza avume siche kodwa uzavuma konke okwenza singawulungela umbuso kuche kusale igolide elipurified siyabonga uNdlovu ahlasikhulekele abathanda wena Jesu yebazo pholiswa uNkulunkulu uza kubavikela njalo uza kubahanqa ngesihlangu somusa inkosi ithembisile kasibambeleleni ezithembisweni zayo asikhulekeni baba wethu osezulwini siyabonga ngomusa lothando lwakho sibonga isifundo esiletha ithemba ezimpilweni zethu sibonga isifundo esiletha ukuqina lesibindi kulokho esingabe sidlula phakathi kwakho sengathi ungahlala lathi ngazo zonke izikhathi ubususifundisa ukuyama ezingalweni zakho sikhangelele usuku lwakho luzayo masinyane vuma sonke sibe ngabanqobi sibe khona ekhaya ezulwini lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni lika Jesu Kristu siyakhuleka amen amen